sai di jururi hoira nang peti podologi dina koi ho namar singalui dake aho bante parmunu gelengmo nampe sihir sinabua toiro tuba viva koina parmingo tisudeina bercumi umok kembali para urang jumi paneteki luki kopi mawandongani Pardalan di Godunami mau lihat mainan di sungai Papanasi Dake aho bante parmunu gelengmo nampe sinabua boiro tuba di bae koina parmingo tisudeina bercumi umok kembali para urang jumi paneteki luki kondi mawandongani Pardalan di Godunami mau lihat mainan di sungai Papanasi mau lihat mainan di sungai Papanasi. Oke, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini.